Ini kaget malam. Kaget malam. Kan biasa ya ya. Iya. Ya karo bugaan ya ya. Iya. Api naik belakang. Wong sinaware jare saking ndek bulan. Kue cepet bis ke Mbak Buri. Nah, duduk belakang, suruh Pati. Iman rewek kali. Kakinya naik ke atas habis. Kaki Apis di sini, Pati depan kakinya. Sikapnya lagi. Ini anak Sugeng nih. Lagi mainan mobilan anak Sugeng. Nah, nang otak. Mau Taruh depan situ mobilannya. Situ. Cepat. Cepat. Aduh, disuruh kakak. Ah, malu deh. Nengok sini. Biar Sugeng nengok. Cepat. Oi. Dicider. Mau bilang enak ngerek. Anu nih kelongkongan nih, bareng apa artisan? Siapa Paki? Pate. Pati. Iya kan anak kate, sukuan pate. Eh. Mana Sugeng? Woi, Dari kakak tuh nah. Sugeng mana Sugeng? Kecil kak. Mana mama kau tidur baik gawenya? Bangun nyuci piring gitu. Bulan ini tadi males ya kan, udah awalnya males. Berapa lama? Berapa bulan? Ya itu tadi tinggal nunggu anu lahiran bae lah, mama ini. Masa ya? Nah, nih. Nah, guys, kopi guys. Woi, Pati. Pati pakai kakak nih Weh. bae. Hei, Pati. Aku minjem siko lagi ya mobilnya. Bawa balik. Iya, bawa balik ke kakak parit. Calonnya cocok anu her, budak anu kesuwen ah iku her. Dolanan ini. Woi, Pati. Oi. Sugeng ini. Sombong deh iya. Iya. Ada pun rasa mbok lurui mau ya nek asik dolanan, ada mbok anu, mbok lurui ya anu lah Pati dok.